Muri aya makuru turababwira ko Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu ivuga ko kuri iyi tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1994 ari umunsi utazibagirana kuri benshi kuko ari bw'ingabo za FPR Inkotanyi zarokoye ibihumbi by'abatutsi byari bigiye kwicwa n'intera hamwe impuzamugambi n'ingabo za Exfar Ikabgayi. Mu karere ka Gatsibo ho aborozi b'inka mu ntara y'Iburasirazuba basabwe kurushaho gukora ubworozi bwabo kinyamwuga bakongera ubuziranenge bw'amata kandi bagashyira imbaraga mu gushaka no guhinga ubwatsi bwongera umukamo. Muri gahunda y'ijwi ry'umuturage turumva ibitekerezo by'abaturage mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi ku ngingo irebana n'ikibazo cy'ubushoreke n'icyakorwa ngo bucike. Umugabo wawe akiriho umugore wawe akiriho niwe mugomba kubana mu buryo bwemewe n'amategeko mwarasezeranye. Ubu n'ubushoreke bwateye nje mbona ari byo mu minsi y'imperuka. Iyo ubonye umugabo ataye abana n'umugore akajya gushaka undi mu buzima bwanjye igihe navukiye nasanze kubyara benshi utazarera nta kamaro n'abagore benshi batazahayirwa nta gaciro. Muri aya makuru turaza kwerekeza hirya no hino ku isi. Hirya no hino ku isi twerekeza ni mu burengerazuba bwa Afrika tuza guhera aho tugaruka ku itutumba ry'umwuka urushaho kuba mubi hagati y'ibihugu bya Benin ndetse na Niger byombi nibyo muri icyo gice cy'uburengerazuba bwa Afrika. Muri Cameroon abatavuga rumwe n'ubutegetsi ngo ntabwo bumva ukuntu Perezida Paul Biya hazongera guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu mu gihe hamaze ku butegetsi imyaka isaga 40. Naho bya biganiro bihuza intumwa za Ukraine n'Uburusiya Istanbul muri Turukiye byasubukuwe ariko abasesengura bakavuga ko nta kinini kibyitezwemo. Turaza kwerekeza no makuru y'imikino. Mu makuru y'imikino itsinda rya nyuma ry'abakinnyi bahamagawe mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru Amavubi baragera muri Algeria kuri uyu wa mbere. Mu myidagaduro turabwira ko Safi Madiba na Awilo Longomba bagiye guhurira mu iserukiramuco muri Canada naho Diamond Platnumz yakoye Zucu mu birori byabaye mu ibanga. Aya makuru ndetse nandi turaje tuyarambure mu ikaze mu makuru ku buryo burambuye. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu ivuga ko kuri tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1994 ari umunsi utazibagirana kuri benshi kuko ari bwo ingabo za FPR Inkotanyi zarokoye ibihumbi by'abatutsi byari bigiye kwicwa n'intera hamwe impuzamugambi n'ingabo za Exfar Ikabgayi. Ubu muri aya masaha abatuye mu karere ka Muhanga n'abandi barokokeye aha Ikabgayi bari mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi banibuka ko ari bw'inkotanyi zabohoye abari Ikabgayi. Yakimana Latifa ari ku rwibutso rwa jenoside ruri Ikabgayi. Rati wiriwe neza? Mwiriwe neza. Wenda mwatangira mutubwira umwihariko w'amateka yaho ngaho ubundi mu buryo burambuye nayahe? Nibyo ariko wenda mbere ko mubwira umwihariko w'aya mateka nakubwira yuko bo muri aya masaha bitabiriye iki gikorwa barimo gukurikira ikiganiro ku mateka nk'uko wari ubivuze kiri mu gutangwa na Emmanuel Havugimana n'umunyamateka uzwi. Hanyuma nkakubwira yuko ishusho rusange wenda ndi kureba hano ni igikorwa kitabiriwe n'abantu benshi, ni ukuvuga ngo ni abantu benshi barimo abarokokeye hano Ikabgayi ndetse hakaba harimo n'abaza no gushyingura. Kuri uyu munsi baraza gushyingura imibiri 11 yabonetse, hanyuma hakaba hari n'abandi n'inshuti n'abavandimwe baturutse hirya no hino, cyane ko nk'uko bivuze Ikabgayi habaye amateka y'umwihariko biturutse kuki kuba hari hahungiye abatutsi bari baturutse imihanda yose y'igihugu. Imibare yatangajwe n'umuyobozi w'aka karere yavugaga yuko hari habaruwe cyangwa se hari ikigereranyo cy'abatutsi bagera ku 50 bari bahungiye anga Ikabgayi. Kuki bahahungiraga nuko bumvaga bazahabona amakiriro, cyane ko diyoseze ya Kabgayi yari izwi n'ahantu bavugaga bati ni ku cyicaro cy'abihaye Imana cyangwa se ni ku cyicaro hari ukwemera, abantu bakumva yuko bashobora kuzaharokokera. Mu by'ukuri rero nk'ubwiye ngo amateka yaho ukuntu yihariye nuko habaye ubwicanyi bukomeye cyane yuko hari inkambi. Iyo nkambi yari ihari harimo abatutsi ariko hari n'abahutu bari bahungiye bari baturutse hirya no hino, havugwamo cyane cyane impunzi zari zavuye Nyacyonga, ariko noneho harimo hanakorera guverinoma y'abatabazi. Kuba guverinoma y'abatabazi yarahakoreraga hari abarindaga abo bayobozi, abasirikare ndetse n'interahamwe. Ikindi nuko hari bariyeri nyinshi zikomeye ku buryo birumvikana ngo hari amateka nyine yihariye ubwayo. Ariko noneho ribaruwa riraye ndi kumwe na Mutijima Siliva. Reka tubwire mu by'ukuri umwihariko wenda wabaye hano Ikabgayi kuri uyu musozi. Nakoze cyane ndibuka Mutijima Siliva.
byabira ni Kabgayi byose ndabizi ngi nenda ahantu mu cyahoze ari ya Kabgayi bahise ngo CND bahitaga muri CND hari ahantu habi cyane hari twaranyagirwaga cyane hari mu mvura nyinshi cyane hari mu macinya hari ahantu hadasanzwe hicwaga abantu buri munsi hari haruguru yaho gato hari ikibuga cy'umupira gihari barazaga bashorera abantu bakanyisha ngaho iruhande rwacu bararasaga guhera mu gitondo kugeza nimugoroba twagezaga kurwana n'intera hamwe kuko twebwe bazanye bwise ngo dupakire turabyanga bagira naho iriba twavumagaho abantu bava ku Kamazuru iriba bararifungura amazi aragenda tujya ku cyuzi hari icyuzi kimwe cy'amafi niho ababyeyi bameseraga imyenda y'abana murabyumva nk'abantu bakuru amazi tukayafata bakayateka agahinduka amaraso ya wa mwanda ukabirura ukongera ukayacanira akongera agahinduka mu maraso ukabirura kugira ngo mubone yo munywa cyangwa mwatekesha bigeze naho interahamwe ziraturasa cyacyuzi ziragisibura y'amazi nayo arakama hasigara urwondo ubu niko abantu bapfa buri munsi niko baturasa buri munsi niko batwara abantu buri munsi abo twabakajangwe niho babatwariye ngana ku musozo kugira ngo umwanya ari muke ku itariki ya kabiri nk'ingiyi hari impunzi zavuye Nyacyonga za stade ya Muhanga bari baje imbere yaho gato sinzi kubwabo Chodori tukambanda yazanye n'abasenyeri ba Kabgayi ahangaha baraza tugira ngo turakize bazanye n'abajandarume tugira ngo turakize ahubwo noneho ariho tugiye gupfa kurushaho icyo gihe bw'abantu bishwe kurushaho so icyo gihe rero ku iyo tariki ya kabiri mu gitondo za mpunzi za Nyacyonga zazenguruka icyahoze Tripura Kabgayi muri CND abaturage ba Gihuma bose baraza abaturage za Mbambari na Cyogwe imisozi n'imisozi byari byarangiye inama yari yabereye Murambi mu cyahoze ari kuri Riam yitegura kurangiza impunzi zari Kabgayi ni muri rwego rero binjiye mu kigo cya Tripura Kabgayi aho muri CND niho narindi ikigo bakinjiramo bafata abana bo kwa Ruyenzi baratwara nabo twese amahirwe ya nyuma Imana ihoraho n'inkotanyi zaje zikauka Amazuru zituruka hepfo hari ku manywa hagati ya saa 3 na saa 4 nibwo zatuzamutse zitangira kurasa za nterahamwe zari ku Amazuru ziba zirutse n'abandi babarirutse turarukotse naho baturukoreye uyu munsi rero wowe wiyumvute kuri iyi tariki iyo igeze iyi tariki iyo ngeze kiza kongera kwibuka uyu munsi ayo masaha yari jenoside ya nyuma yo kurangira ku buzima bw'umuntu wese waruhari muri make iyo bigeze saa 4 n'igice mu bose bari Kabgayi nta rumwe ko akiriho inkotanyi zitahagera dose rero ngayo amateka ya Kabgayi nk'uko twabivuze hari hahungiye abatutsi basaga 50,000 ariko mu by'ukuri kuri uru rwibutso turimo hano turi hari 12,000 gusa saga 12 n'aba11 baza gushyingurwa uyu munsi mu cyubahiro abandi bose nta uzi irengero ryabo uretse bakeya barokotse havuga ko harokotse nk'abagera ku 15,000 abandi basaga 20,000 nta uzi irengero ryabo yigeze kuvuga ko babapakiraga mu modoka iyo modoka yabaga ijyanye abantu kuri Nyabarongo n'andi hirya no hino bagiye bicirwa ariko kugeza ubu ngubu murashima ko hari aho mwageze mutahiranwe n'amateka turashima bwarapishe inkotanyi n'umukuru wayo nyakubahwa perezida wa repubulika yaraturokoye ariko aduha n'umuti urura wo gukomera
kwihangana mwarawunyweye ariko twarawunyoye urura ariko waradukijije waradukijije ko twongeye kuba abagabo twongeye kuba abantu badasuzuguritse Imana igimuha umugisha. Ngibyo rero igikorwa kiri hano ubwo nyuma y'iki kiganiro hari bube n'ubundi buhamya bwo kongera kwibukiranya amateka yaranze hano Kabgayi. Urakoze cyane. Duhindura ingingo ale. Yego tuve mu majyepfo y'u Rwanda twerekeze mu burasirazuba bwarwo aho aborozi b'inka bo muri iyo ntara basabwe kurushaho gukora ubworozi bwabo kinyamwuga bakongera ubuziranenge bw'amata kandi bagashyira imbaraga mu gushaka no guhinga ubwatsi bwongera umukamo. Ni mu biganiro byabahuje na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi birebera ibiganiro rero bigaruka ku kureba ingamba zigamije kongera umusaruro w'ubworozi muri iyo ntara ndetse no kurebera hamwe inzitizi zikibangamiye uru rwego. Ubu tuvugana mugenzi wacu Valence niyo nkuru ni wari. Murakoze cyane nibyo aborozi bitabiriye iyi nama nabahagarariye abandi mu turere tugize iyi ntara y'Iburasirazuba birumvikana n'intara ikorerwamo ubworozi ku rwego ruteye imbere uhereye Nyagatare ukagera Gatsibo Kayonza Rwamagana n'ahandi muri iyi ntara usanga hari aborozi batari bakeya kandi bamaze no kuyoboka ubworozi bwa kijyambere. Inama bahuriyemo na Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr Mark Cyubahiro Bagabe basabwe cyane kwita ku buziranenge bw'amata ariko by'umwihariko bagashyira imbaraga mu ngamba mu bikorwa bigamije kongera umukamo harimo guhinga ubwatsi butanga umukamo n'ibindi byose byabafasha kongera wa mukamo mu by'ukuri cyane ko muri iki gihe unakenewe kuko muri iyi ntara huzuye uruganda rutunganya amata y'ifu rukenera litiro nyinshi z'amata ku munsi. Aborozi rero basabwe gushyira imbaraga muri uko kongera umukamo ariko nanone bakabyaza umusaruro ibikorwa bibegereye cyane cyane gushaka ibiryo by'amatungo biri hafi bya ibisigazwa by'imyaka n'ibindi. Hagaragajwe ko 80% by'inka ziri mu Rwanda zishobora gukamwa hejuru ya litiro 10 z'amata ku munsi ariko ntabwo ibyo biragerwaho bitewe nuko kugaburira inka bitaragera ku rwego rwiza. Ntabwo baragabura ku rwego rwiza kugira ngo ya nka ishobore kongera wa mukamo. Turi kumwe n'umwe mu borozi bitabiriye inama yitwa Rutaremara James. James uraho neza? Uraho neza. Yego. Hagaragajwe ko inka mworoye zishobora gutanga umukamo wisumbuye mu gihe mwaba mugabuye neza. Kuki kugeza ubu ngubu inka zitagaburirwa neza kugira ngo zongere umukamo mubona hakorwa iki? Icyakorwa murakoze cyane icyakorwa mbona nuko aborozi bahabwa amahugurwa ahagije. Bagahabwa amahugurwa ahagije kuko mu by'ukuri dufite ibimenyetso bigaragara ko abashoboye kubona amahugurwa ahagije byagize icyo bitanga byatanze umusaruro rwose pe. Inka ziyongera umukamo kuko yifashe biriya bisigazwa by'imyaka yo mu buhinzi ukabivanga n'ubwatsi busanzwe bw'amatungo rwose. Yego mwasabwe kubyaza umusaruro bya bisigazwa by'ibihingwa musanzwe muhinga mwororere mu biraro ariko ibyo kurya by'amatungo bindi nk'ibiva mu nganda byo murabibona? Ibyo byo kurya biva mu nganda birahenze. Ufashe ikiro cyabyo kimwe kugira ngo kigure n'ubundi biba bikozwe muri bya bindi biva mu buhinzi. Simbona impamvu rero umworozi yajya kubigura biranahenze. Ufashe igiciro cyabyo gafata n'icya litiro y'amata usanga bihenze umworozi ashobora kubara akavuga ngo ibyo ashoyemo n'ibyo ari bukuremo wasanga bimuca intege zo kugira ngo agure ibyo byo mu nganda. Nta nubwo binahari kwanza biranahenze. Ariko igihe cyo mbona ntabwo dukwiriye guhera hejuru tumanuka, dukwiriye guhera hasi tuzamuka. Duhere ku byo dufite tubibike kuko birahari. Tugiye kujya mu gihe cy'izuba, ibigori bireze, ibishyimbo bireze, ibishogoshogo bya soya birahari. Tubifate tubibike tugaburire inka neza. Inka izaba iriye indyo yuzuye. Tubitunganye dufate ibinyampeke n'ibinyamisogwe tubivange tugaburire inka. Inka tuziha amazi. Inka zizatanga umukamo. Murakoze cyane. Uyu ni umwe mu borozi benshi bitabiriye iyi nama ariko ikindi Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi yagarutseho nuko kuri iyi gahunda yo kongera umukamo hagiye kujyaho na gahunda yo guhemba aborozi babikora kinyamwuga ku buryo uwakoze ibikorwa bigamije kongera umukamo azajya ahembwa bikabera n'abandi urugero kugira ngo
bashyira imbaraga mu bikorwa bigamije kongera umukamo. Kugeza ubu muri iyi ntara hari inka zisaga 500 ariko urebye umukamo zitanga ntabwo uragera ku rwego rwiza, ntiharaboneka nibura litiro 250 ku munsi, bivuze ko rero hakenewe imbaraga. Umusaruro. Urakoze cyane. Dukomeje n'andi makuru muri aya masaha. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rugiye kugirana ikiganiro n'itangazamakuru kigaruka ku icuruzwa ry'abantu n'ingamba zikomeje gufatwa ku bufatanye bw'inzego zitandukanye mu kubihashya. Ni ikiganiro kibaye mu gihe hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru hamaze igihe hagaragara ubuhamya bw'abasore n'inkumi bashukwa binyuze ku mbuga nkoranyambaga bakajyanwa gucuruzwa mu bihugu bitandukanye. Ubuhamya bw'abajyanwe gucuruzwa bugaruka ku buryo bajyanwa babeshywa akazi ndetse n'ibindi bitangaza bizezwa n'ababajyana babagezaho rero bagatangira gukoreshwa imirimo y'agahato, ihohotera rishingiye ku gitsina n'ibindi bikorwa bibi. Dukomeze n'andi makuru. Yego, n'amakuru ya Radio Rwanda. Hanyuma mu gice twahariye ijwi ry'umuturage hakomeje kuvugwa amakimbirane mu miryango hirya no hino mu biyatera, hakaba harimo n'ubushoreke. Kuri iyi ngingo rero kimwe n'igikwiye gukorwa, mugenzi wacu Akimana Latifa yaganiriye na bamwe mu batuye umurenge wa Runda ni mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Icyo mbivugaho kubera ko ndi umukristo, nta hantu na hamwe umuntu yemerewe gushaka abagore babiri. Umugabo wawe akiriho, umugore wawe akiriho, niyo mugomba kubana mu buryo bwemewe n'amategeko mwarasezeranye. Ubu ni ubushoreke bwateye, nje mbona ari byo mu minsi y'imperuka. Iyo ubonye umugabo ataye abana n'umugore akajya gushaka undi, biterwa n'ubushobozi anafite, kuko umukene ntabwo agenda. Umukene arasinda akabaho ngaho ariko ntabwo aturuguru, kuko numva nagumana umugabo wanjye nawe akangumana. None se n'Imana yaravuze ngo uru ni urubavu rwawe, umuntu yakuwemo imbavu ebyiri, si urubavu rumwe. Gucana inyuma rero hari igihe umugabo aba yumva wenda umugore atamuha umutekano mu rugo, byaba ngombwa akumva ko abashije kugira uburyo ajya hanze bimuhaye amahoro, kuri we akumva ko aribyo bitateza ikibazo hagati mu muryango, kandi n'umuryango nawe ukagira amahoro. Icyo gihe rero iyo gabo ataha mu rugo akamenya umuryango we, mbona ngiye nta n'ikibazo biba biteje, ahubwo numva wenda habaho kugira inama abagize umuryango ko wenda umugabo aramutse akora inshingano z'urugo nk'uko bisabwa, nta n'icyo biba bimutwaye, kuruta kuba yakumva ko umugabo mu gihe atahari cyangwa hari amakuru yamumenyeho ubwo atiyiziye, atakagombye kubifata nk'ikibazo cyamugeza ku gutana cyangwa gushwana nawe, bihora bizana intonganya cyangwa amakimbirane aho atajya ashira mu muryango. Bakunze umuntu ku giti cyawe umushaka, nimba ugiye gushaka umugore wa kabiri uri umugabo, ubundi ugiye kongera ibindi bibazo, wari ufite arakunaniye ugiye gushyiraho undi wa kabiri, ngo byagenda gutese nyine ni intambara n'ubundi. Ikiza no kwaberekera uko biraho. Iki kibazo ngiye uko nakibonye nabonye ari ikibazo gikurura ibindi bibazo byinshi. Iyo umugabo ashatse umugore umwe, hari abandi bagore hariya baba bakeneye abagabo, kubw'ibyo nubwo batababonye nk'ababemera n'amategeko, ariko ugasanga nibo basenya ingo zuzuye. Uyu munsi wa none ugasanga amadevorce ariyongera, akaba mpamvu n'igipimo ngira ngo ku rwego rw'igihugu uko bucya bukira amadevorce ariyongera. Nkaba numva rero giye ku gitekerezo cyanjye, ariko n'abandi babiganiraho cyangwa na parlement ikaba yabyicara ikabiganiraho, ikaba yareba icyo yakora kuri icyo kibazo, ko ikibazo cyo kirahari kiragaragara, noneho hanyuma umugabo akaba yakemerwa gutunga umugore umwe cyangwa babiri bitewe n'ubushobozi yaba afite. Reka ngure icyo mbivugaho, umuntu najya gushaka abagore babiri no kubyara abana benshi azareba habashyira, ntabwo nzabishyigikira. Ba bana tuzabyara tuzabashyiraho. Mu buzima bwanjye igihe navukiye nasanze kubyara benshi utazarera nta kamaro, n'abagore benshi batazahayirwa nta gaciro. Ijwi ry'umuturage.
uko niko abatuye Kamonyi babyumva. Reka twerekeze mu bitekerezo by'abatanze byatanzwe muri aya makuru. Yego, ibitekerezo birimo icyoherejwe n'uwitwa Albert Mujyambere utubwira ko dukurikiye ari Nyamasheke mu murenge wa Bushekeri, ati twihanganishije ababuza babo aho muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Inyamasheke dukunda amakuru mutugezaho. Naho uwitwa Izi byose Jeremy aratubwira ko adukurikira ari Igicumbi mu murenge wa Mukarange, ati abo baturage dushimira ukuntu mwegera abaturage mukabakorera ubuvugizi. Naho uyu witwa Valence Bayumvire adukurikiye ari Inyamiyaga mu kagari ka Karambo, ati nibyo koko ubu hari kibura hari cyane ariko bukwiye gucika kubera ko butera amakimbirane mu miryango bigatuma hari bamwe bayagwamo. Hagenimana Sam w'imuhanga ari kutwumvira Ikibangu mu kagari ka Jurwe, atabo borozi rwose bakomeze bite ku nka zabo umukamo uboneke neza kandi n'abandi bose bajye bita ku nka kubera ko itanga umusaruro iyo wayitayeho. Reka dufata akaruko gato turaje twerekeze mu yandi makuru. Radio Rwanda happy hour. Mama Bebizo, mbwira ni gute ushobora gahunda zawe z'umunsi, urugo, akazi, ishuri rya nimugoroba? Nge ndabona binyobeye. Biroroshye, gifite umufasha tumaranye igihe Sunlight. Ngo Sunlight? Gute? Sunlight 2 in 1 irabobeza, ikora neza kandi ikanahumuza. Hamwe na Sunlight 2 in 1 mba nizeye ko urugo rwanjye ruhorana isuku rukanahumura neza, bityo bikampa n'umwanya wo kwibanda ku bindi. Akarusho nta gihombo ku ifaranga ryanjye. Sunlight 2 in 1 birenze uko bitekereza. N'amakuru ya Radio Rwanda mukomeje gukurikira, twerekeze hirya no hino ku isi. Ale Yego, hakomeje gututumba umwuka mubi hagati y'ibihugu bya Niger ndetse na Benin, byombi nibyo mu burengerazuba bw'umugabane wa Afurika. Kuri iyi nshuro Niger yongeye gushinja Benin gucumbikira amatsinda y'abantu bo mu mitwe itandukanye bafite imigambi yo kwambuka bakajya guhungabanya umutekano hakurya mu bice bitandukanye byayo. Abategetsi b'Ikotonou ariko bahakanye ibirego ndetse babyita amagambo adafite ishingiro, mu gihe Iniyameho babikomeje ndetse perezida w'inzibacyuho General Abdurrahman Tiani ategeka ko imipaka isanzwe hagati y'ibihugu byombi ifungwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri Benin yasabye abaturage b'igihugu cye kutishinga amagambo akomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga n'abashaka kucyambika ikinegu. Yavuze ko kandi Benin izakomeza gushimangira ihame ryayo ryo gushyigikira amahoro mu karere ariko inabifatanya no kurwanya ibikorwa by'iterabwoba ku butaka bwayo. Mu gihugu cya Cameroon abavugira amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bari gusaba abayoboke bayo baba hanze y'igihugu kugira uruhare mu mpinduka z'imitegekere y'igihugu cyabo binyuze mu matora y'umukuru w'igihugu hateganyijwe mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. Abavugira aya mashyaka batanze ubu busabe nyuma y'uko mu mpera z'icyumweru twashoje inteko rusange y'ishyaka Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais yemereje ko perezida Paul Biya w'imyaka 92 y'amavuko unamaze imyaka 43 ku butegetsi ari uzongera kurihagararira muri ayo matora. Mu birori by'akataraboneka byabereye mu gace ka Buea ku munsi w'ejo kari mu majyepfo y'igihugu, umugore ariko AFP hitavuze amazina wasomeye mu ruhame icyemezo cy'iri shyaka yagize ati twemeje kandi dushyigikiye ko perezida Paul Biya azongera guhagararira RDPC mu matora ari imbere. Kugeza ubu abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Cameroon bahinyura ubushobozi bwa Paul Biya ugeze mu zabukuru ndetse watangiye no kugira ibibazo by'ubuzima ku buryo bemeza ko nta mbaraga asigaranye zo gukorera igihugu ku buryo yazana ikinyuranyo aterekanye mu myaka isaga 40 amaze ku butegetsi. Impungenge ku buzima bw'uyu mukambwe zarushijeho rero kugibwaho impaka mu myaka ya vuba, aha ku buryo nko mu mwaka ushize abakorera mu biro bye bashyizweho igitutu basabwa kubwira abaturage uko yari amerewe hari nyuma yo kumara igihe atagaragara mu ruhame. Cyakora icyo gihe hamenyekanye amakuru avuga ko yari amaze iminsi yivuriza mu bihugu by'Ubusuwisi n'Ubufaransa. Muri Sudani Minisitiri w'Intebe mushya Kamil Idris yavuze ko mu mirongo ye mishya izibanda ku muhate wo kugarura amahoro mu gihugu kimwe no kugarura ubumwe bw'abaturage bacyo. Bwana Kamil Idris ariko yavuze ko kugira ngo ibi bigerweho hazabanza gukorwa ibiganiro bizitabirwa n'abantu bose hatitawe ku gace bakomokamo cyangwa ibara ry'uruhu rwabo, kandi hasaba imiryango mpuzamahanga iri mu Afurika yunze ubumwe, ihuriro ry'ibihugu by'Abarabu n'indi gutanga ubufasha muri iyi gahunda. Bamwe mu basesenguye imbwirwaruhame ya Bwana
bwana Kamil Idris bavuze ko yuzuyemo ubushake bwo gusubiza ibintu ku murongo, ariko banongeraho ko bizamushobokera gusa mu gihe yashobora kubanza kuganiriza neza impande ziri mu mutwe witwara gisirikare uzwi nka RSF umaze igihe uhanganye n'ingabo za leta. Kugeza ubu ihangana ry'izi impande zombi ryatumye abaturage babarirwa mu bihumbi amagana bava mu byabo, abandi bahunga igihugu, udasize n'abamaze kugwa muri iyi ntambara yatumye Sudani ishyirwa ku rutonde rw'ibihugu bidatekanye. Tubibutse ko bwana Kamil Idris yarahiriye kuyobora guverinoma y'iki gihugu kuwa gatandatu w'icyumweru gishize, aho indahiro ye yakiriwe na General Abdel Fattah al-Burhan ukuriye ishyaka rifatwa nk'iriri ku butegetsi, ariko hakaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu. Tukiraha muri Sudani, ishyirahamwe ry'abaganga Doctors for Human Rights ryashinje leta y'iki gihugu guhishira nkana ubukana bw'icyorezo cya kolera kimaze iminsi kibasiye ibice bitandukanye byacyo ndetse kikaba gikomeje no gukwirakwira. Abavugirira ishyirahamwe bikomye leta nyuma yaho ejo ku cyumweru Minisiteri y'Ubuzima ivuze ko umubare w'abahitanwa n'iki cyorezo wagabanutse nyuma y'iminsi mike yatangiye igikorwa cyo kwikingira. Gusa ariko ntiyatangaje umubare mushya w'abanduye cyangwa abapfuye. Kugeza ubu imibare ikigenderwaho niyo mu cyumweru gishize, aho Minisiteri y'Ubuzima yavugaga ko mu cyumweru kimwe gusa abanduye iki cyorezo barenga ibihumbi 2700 mu gihe abahitanwe nacyo basagaga 170. Umurwa mukuru wa Khartoum niwo wugarijwe cyane nacyo. Umuryango w'abaganga ho muri Sudani wavuze ko ubukana bwacyo burenze uko leta ibitangaza, babishingira ku kuba kugeza ubu 60% by'ibitaro byashengwe n'intambara ihanganishije ingabo za leta n'umutwe wa RSF, hakiyongeraho ubuke bw'abaganga bita ku barwaye iki cyorezo. Amashanyarazi nayo ngo ntabwo ahagije, amazi meza nayo ngo ntayo, yewe n'ibindi bikorwa by'ingenzi bifasha mu birebana n'ubuvuzi. N'amakuru ya Radio Rwanda. Korea ya ruguru yavuze ko ubufatanye bw'igisirikare cyayo n'Uburusiya nta kindi bugamije uretse kurinda no guteza imbere amahoro hirya no hino ku isi, cyane mu gice cy'Uburayi na Aziya byombi bibarizwamo. Hashize igihe Pyongyang na Moscow bavugwaho gucudika no kwagura imikoranire mu birebana n'igisirikare, kugeza ubwo ibi byombi byavuzweho ubufatanye busesuye mu ntambara yo muri Ukraine. Naho kuri wa mbere intumwa z'ibihugu za Ukraine n'Uburusiya zongeye guhurira Istanbul muri Turkiye kugira ngo zirebere hamwe icyakorwa ngo amahoro yongere guhinda hagati ya byombi nyuma y'imyaka yatangiye gusaga 3 birwana. Ibiganiro bikurikiye ibiheruka byari byabaye ku itariki ya 16 z'ukwezi gushize, ariko bitigeze bigera ku mwanzuro uca amarenga yerekana ko ari icyenda gukorwa. Reka twerekeze mu makuru y'imikino, turi kumwe na Kwizigira Jean Claude. Wiriwe neza? Wiriwe neza cyane Dossier na Jean Baptiste. Duhere ku Mavubi. Duhere ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yerekeje muri Algeria, aho bafite imikino ibiri ya gishuti bagomba gukina n'ikipe y'igihugu ya Nigeria ya Algeria, ikipe nkuru ndetse n'ikipe ya Shan. Amavubi rero yahagurutse Kigali mu Rwanda kuwa gatanu tariki 30, ariko itsinda ry'abakinnyi bandi bari buze gusanga abandi mu bagenzi babo muri camp, itsinda rya nyuma ryari risigaye rikaba riri buze kuhagera uyu munsi. Hari ikibazo cyabaye gusa ku mukinnyi bita Manishimwe Jabel, ntabwo yigeze yemererwa kwinjira muri Algeria kuko yigeze gukinayo muri iki gihugu akahava visa ye yararengeje igihe, yaje kwishyura amande ariko bihita bituma afatirwa ibihano byo kutazasubira muri Algeria mu gihe cy'imyaka 5. Ubwo rero byatumye Manishimwe Jabel atemererwa kwinjira ku butaka bwa Algeria, akaba yagarutse i Kigali. Ubwo rero birumvikana abandi bakinnyi bo barahageze ku munsi w'ejo. Rafael Yorke nawe ntabwo yabashe kwitabira guhamagarwa kwe mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Abantu bari bazi cyabaye kubera ko nta mpamvu n'imwe yigeze isobanurwa, gusa Gitegwa Arthur we ku munsi w'ejo yarahageze. Uyu munsi rero itsinda ry'abakinnyi bari buze kuhagera ni Mugisha Bonheur Kazemiro ku munsi w'ejo yari afite umukino, hanyuma araza kuhagera uyu munsi. Kwizera Georgia uturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uwimana Emmanuel, Kavita Fanuel Mabaya, bose rero baraza kugera muri camp nyuma y'abandi. Bari muri Algeria bazakina imikino ibiri ya gishuti. Wa mbere bazakina kuwa gatanu iki cyumweru tariki 6, undi bakina tariki 9. Bazakina n'ikipe ya Algeria nkuru kuwa Le Fennec, hanyuma bazongere bakine n'undi mukino noneho n'ikipe y'abakinnyi batoranyijwe muri Algeria. Police yo mu Rwanda ibitego 28 kuri 26 ni challenge ikomeye cyane kuko amakipe yo mu Rwanda yaba ari Police ndetse na APR zegukanye umwanya wa kabiri kuri Police yatsindiwe kuri finale, ndetse n'ikipe ya APR twaye umwanya wa gatatu nyuma yo gutsinda ikipe ya UPDF mu gihugu cya Uganda. Aya makipe rero uko ari abiri yaba ari Police ndetse na APR agomba guhita akomeza kwitegura imikino ya playoff
guhita batwara igikombe cya shampiyona ariko APR mutsi utsinze bakomeza guharindira umukino wa kane kugira ngo abari uzaca impaka hagati ya APR ndetse n'ikipe ya Police Handball Club. Hanyuma mu Rwanda turimo turategura Kigali International Peace Marathon, ni marathon mpuzamahanga ya Kigali igomba kuba ku cyumweru. Imihanda yamaze yatagiye gutangazwa nyine abakinnyi bazanyuramo ariko no kuzenguruka mu mujyi wa Kigali. Harimo gusiganwa mu byiciro bitatu, hari ibirometero 42 nicyo bita marathon, hakabamo gusiganwa half marathon ni ibirometero 21 ndetse no gusiganwa icyo bita run for peace y'ibirometero 10 ijyamo n'abandi bantu bose batabigize umwuga. Abantu ariko bakomeje kwiyandikisha n'ubundi muri iri siganwa rigomba kuba ku cyumweru. Ubwo birumvikana rero ko abantu bagomba gukomeza kwiyandikisha. Nge nariyandikishije nzajya muri run for peace ariko ibirometero 10 ntabwo nabirangiza Jean-Baptiste ngiye kubeshya nzagenda niruka nka 2 bizaba ari ibyo naga sport bizaba ari ibyo n'ibyo ku muntu umwe so nuko bimeze cyane. Hanyuma rero birumvikana andi makuru ahari na makuru ya transferi arimo aravuga ku mugabane w'Uburayi. Birumvikana rero ku mugabane w'Uburayi bita Maurizio Sarri yongereye amasezerano mu ikipe ya Lazio kugera 2027 n'umutoza w'ikipe ya Lazio de Roma. Hanyuma ikipe ya Man City bitegereje ko uyu munsi ribuze gusinyisha umusore bita Ryan Cherki bamukuye mu ikipe ya Olympique Lyon, mu gihe Manchester United muri weekend yibiseho Matheus Cunha imukuye mu ikipe ya Wolverhampton Wanderers. Nayo ngayo warudufitiye nayo mbahaye kuko nabonye Moses yahageze na Pyramide yatwaye Champions League. Nari mbonye Moses ngira ngo na muri iyi minota niyo oya niba hari indi imwe wenda wayitugezaho. So ni ikipe ya Pyramide yatwaye igikombe cya Champions League nyuma yo gutsinda ikipe ya Mamelodi Sundowns ibitego 2-1 umukino wa mbere ubanza bari banganyije 1-1 mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Ikipe rero ya Pyramide ne yabaye yatwaye igikombe nyine cya Champions League ku nshuro yayo ya mbere. Ubwo birumvikana bayitwaye ari inshuro ya mbere nkuko Champions League ku mugabane w'Uburayi nayo ikagwa n'ikipe ya Paris Saint-Germain Visit Rwanda. Ubwo rero birumvikana ikipe ya Pyramide nyuma y'imyaka 7 imaze ishinzwe kuko ni ikipe muri 2018 ni ikipe yavutse vuba itwaye igikombe cya Champions League ariko birumvikana nyine yagiye yibika abakinnyi bakomeye, yagiye ikora mu ikipe akomeye yose mu gihugu cya Misiri ndetse n'ahandi hirya no hino. Seminota ya nyuma yayigoye ya Mamelodi yasimbuje neza ariko abantu bibajije impamvu aramplacement bakoze minota nyuma batazikoze batabanjemo bari abahungu mbere ari naho baje kwishyurira igitego. Naho wishyuriye igitego rero urumva nyine ikipe nyine yakwize neza mutoza agira ibintu byo gushidikanya tayari. Ariko ikipe ya Pyramids ubwo nyine irimo irakora ibitangaza kuko ni ikipe nto ariko imaze kubaka ibigwi muri Afrika ndetse no kwibika abakinnyi bahenze. Uwo bita Fisto Kalala Mayere bamuguze miliyoni 1 y'amadolari bamukuye muri Tanzania mu ikipe Yanga Africans agiye kugurwa n'ikipe mu Faransa miliyoni 4. Baravuga ati twe ntago tugurisha amafaranga turayafite ntago mena atera umupira nta kibazo dufite. Ni byinshi cyane. Birumvikana n'andi makuru ya za transfer amakipe uwo bita Brian Mbeumo ikipe ya Manchester United ikomeje n'ubundi kumurambagiza. N'andi makuru Florian Wirtz miliyoni 130 z'ama-euro ikipe ya Liverpool yamaze gutanga iyo offer itegereje nyine kureba ko yakwemererwa Florian Wirtz agasinyira ikipe ya Liverpool. Urakoze cyane Kwizigira Jean Claude reka twerekeze mu makuru y'imyidagaduro turi kumwe na Moses Iradukunda. Wiriwe neza Moses? Wiriwe neza Dosi, umeze neza? Weekend yagenze neza nta kibazo? Yari uburyohe pe. Aho ni sawa cyane. Muri weekend dushoje nibwo witwa Tofa Muneza cyangwa se Christopher yatangaje ko album yitegura gushyira hanze. Na album aherutse gutangaza ko ayikoze imyaka igeze ku 9 yose arimo yitegura gushyira hanze iyi album. Muri iyi mpeshyi nibwo iyi album izaba ijya hanze. Yayise H2O cyangwa se Harnessing to Opposite, avuga ko ari ibihe bikomeye cyane yaciyemo ariko kandi binavuga ko album rwose ngo imyiteguro ayigeze kure yo kwishyira hanze. Ubwo rero muri iyi mpeshyi abakunzi ba Muneza Christopher muzaryoherwa cyane ni album ye
nyuma n'ubundi izindi album agiye akora zigakundwa cyane. Umunyanigeriya witwa Dr Kingsley, uyu ni umwe mu banyarwenya bakomeye akunda kwita na Kirutimana, aravuga ko itariki ya 20 z'ukwezi kwa karindwi azongera agataramira i Kigali. Ati nta Kirutimana coming to Rwanda, ni igihugu akunda kugaragaza ko akunda yishimira. Nabonye banamubwira ati karibu rwose nanone iwanyu. Ni umwe mu bazwi cyane mu rwenya by'umwihariko muri This Life No Balance, akaba ari umwe mu bakunzwe cyane rero ku mbuga nkoranyambaga, navuga muri iyi myaka cyane cyane nyuma yo gutaramira i Kigali mu gitaramo yari yatumiwe mu munyarwenya Japhet Mazimpaka. Kuri ubu rero agiye kongera gutaramira i Kigali. Hanyuma mbabwire ko witwa Diamond Platinum ni umwe mu bari kugarukaho cyane mu bitangazamakuru bitandukanye, yaba ari muri Tanzania ariko kandi no muri aka karere. Diamond birashingira kuri post yashyize kuri Instagram ku munsi w'ejo, ni igiswahili cyinshi cyane, avuga yuko ngo abantu batizera ibijyanye n'urukundo ndetse n'ubuzima bwe bwo gukora ubukwe, ariko kandi ko umunsi umwe azabara iyo nkuru ngo azayibara mu buryo budasanzwe. N'amafoto rero aherekeza ayo magambo bigaragara ko bari mu muhango wa mbere wo icyo navuga nko gufata irembo. Ni byaje kwemezwa n'umubyeyi wa Diamond Platinum, Mama Dangote, aza kuvuga yuko rwose ngo ubu ngubu bimeze neza, bafashe irembo mu muryango wa Zucu. Hanyuma kandi undi waje kubyemeza ni video ya Zucu n'ubundi ari kumwe na Diamond Platinum mu modoka, avuga yuko ati ubu noneho twamaze gushyingiranwa. N'amagambo abantu benshi basamiye hejuru cyane yuko mu minsi mike byavugwaga yuko batameranye neza, ariko kandi ukabira byose ukabibona mu mboni n'ubundi ibyo bashaka kwerekana. Kuri ubu rero Diamond Platinum aravuga ko rwose bamaze gufata irembo mu muryango wa Zucu. Umwe mu batajya bishimira urukundo, navuga yuko abantu benshi bategereje icyo azabivugaho, ni umwitwa Khadija Kopa, ni umubyeyi wa Zucu. Benshi baribaza bati se noneho ko yajyaga avuga ko atashyingira umugabo wabanye n'abagore barenze 3 bagatandukana, ese azabivugaho iki? Ubwo rero kugerana n'uyu munsi ntacyo aratangaza ku ruhande rwe. Gusa icyari cyo ni uko amakuru niyo uko abantu rwose babonye ku mbuga nkoranyambaga, ukuri gwari nuko bivuga ko umuhango wabaye mu ibanga rikomeye kuri iki cyumweru tariki ya 2 Kamena, ariko kandi witabirwa gusa nabo mu muryango ndetse n'aba hafi y'uyu muryango, ku buryo ngo babikoze mu buryo ifoto iza gusohoka ni ifoto twateguye, ndetse kandi nunareba neza amafoto yose yasohotse n'amafoto ya telefone. Bivuga ko Diamond Platinum yanze ko yashyiramo n'abakameramani nabo ku giti cye, ku buryo bibi ibintu byibanga cyane. Ubwo rero nuko bimeze kuri uyu muhanzi Diamond Platinum. Mu Buhinde ho hamenyekanaga Nyampinga w'isi mu mpera z'iki cyumweru, umukobwa w'umunyatailandkazi witwa Opa Suchata niwe wabashije kwambara ikamba rya Nyampinga w'isi 2025. Ni irushanwa ryabaga ku nshuro ya 72. Ni irushanwa ryatangiye ku itariki ya 7 rishojwe tariki ya 31. Ikiryoshye kuruta ibindi nuko igisonga cye cya mbere ni umwe mu bakobwa bakomoka hano ku mugabane wa Afurika muri Ethiopia. Ni igisonga cya mbere cya Nyampinga w'isi. Hanyuma igisonga cya kabiri ni umukobwa witwa Maja, ni wo muri Polonye, mu gihe igisonga cya gatatu ni umukobwa witwa Orie, nawe ni umukobwa wagaragazaga yuko bishoboka ko yakwegukana iri kamba. Mu bandi bakobwa bageze mu cyiciro cya nyuma, navuga ngo mu 8 ba nyuma harimo umunyanamibia wahabwaga n'amahirwe, ariko kandi ntabwo yahiriwe ku munota wa nyuma. Nuko rero irushanwa ryagenze muri rusange. Cyo nabwira abantu nuko uyu mukobwa akaba yambaye ikamba rya Nyampinga w'isi ku myaka ye 22, yavuze tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2003. Ni umunyatailandkazi, akaba ari we rero wabashije kwegukana iri rushanwa rya Miss World cyangwa se irushanwa rya Nyampinga w'isi. Reka mve gatoya muri iryo rushanwa ry'ubwiza, nyure kandi kuri Toxic Experience. Ni experience ya Toxic, cyangwa se nkuko akunda gutegura ibi bitaramo bijyana n'ubundi n'impeshyi. Akaba ari ibitaramo rero yateguje, avuga ko itariki ya 4 z'ukwezi kwa karindwi igitaramo kizabera Heza Beach Resort. Akaba ari igitaramo cya Toxic Experience
yavuze yuko abantu ba Rubavu bakwiye kwitegura cyane cyane ko witwa Kivumbi King ari we mushyitsi mukuru ubwo abakunda umuziki cyane cyane abasanzwe bitabira ibitaramo bera ku mucanga hariya ku Gisenyi nizere ko mwiteguye kuzakira Toxic ariko kandi azaba ari kumwe na Kivumbi King